February ni som pathum sang ni som ni panga ni nga ni tlai khan President's rule Manipur da anita President Draupadi Murmu chuan Manipur Governor Ajay Bala Thuron angin February ni som pathum sang ni som ni panga tlai khan Manipur chu President's rule adata kumsang khazakwa somnga pakhat atang khan Manipur hi President's rule voi som pakhat aom na ni ta a January ni kwa cholni tlai khan N Biren Singh chuan Chief Minister atanga banna athelu ta Chief Minister Thartur hi Prime Minister Narendra Modi US sin lo ho huna arwat an beiseya nima sela Manipur State ta Assembly session an ko lo na tharuk ain areidon si a India ram dan pui bo chiat na athlen don si awangin President Draupadi Murmu chuan ati tur dik tak atita ani Article 174 Sub 1 of the Constitution State Assembly hi an nei nung beratanga tharuk atlin ma a ne nge turti sia kani Manipura sitting an nei nung ber chu kumsang ni som ni pali August thla ni som panhi kha ani a tho chan ni som thlanni sang ni som ni pangani kha an nei hun tur chu ani a Chief Minister berin no confidence motion ahu phura wangin banna athe lu ta ni a soi a ombok ni som pathum thlanni sang ni som ni panga kha Assembly session nei hun ani a Chief Minister Thar Anrat Thairi Silawa President's rule da anita ni Manipur Assembly session tura khan Chief Minister rin tok lo na no confidence motion putlu ngei rin na alian hle a hei hi Biren Singh chuan sha in banna hi athelu tani in ansoya zofa BJP MLA pasari tepon an thlop to lawa abak BJP MLA pasari tingei ngei pon an thlop to lo bok tin JD tanga BJP inlet MLA panga te kha bantur anni boka ama a BJP thlop tu NPP in an thlop to box silawa Biren Singh din mun ader thong hle ni turani tuna President's rule hi Manipur zofa ten an chatpui don nge an chiat puyang ti chu ngai to na ati thui hle ale lam zonga ngai to chuan zofa te chunga Meitei Birena Force te uchuak tak tak an che chen na te chu Central India Force noya chuan azia ngei ring an oma chuti lain he President's rule hi BJP delay tactic BJP laltir lo wanga dan khotlain na manra turangai an omboka engponi se live discussion lama serchian na te po kanle nei tura ngayang zofa MLA ten an thlop lo chu soilo an BJP puinge ngei te pon an thlop tak lo na chan nia an soi chu Manipur sarkar chu nasatakin abuaya meitele zofa te inkara tharum thona nasatak athlenga nunna tam tak aliama achin felna konga Chief Minister Birena kai shwai sarkar hi anjing zo to lo ni berina lang heng MLA te hi Home Minister Amit Shah muturin group te in ankala zofa MLA bi khitsu an NGO shang tengin na angin Birena thlop lo tura angin na angin Birena sarkar thlop to lo turin anding ngetani Manipur sarkar abuai tak noya hian BJP MLA te hi group ranga anin chen rang thia group tinin Chief Minister atana du zong an nei zel bokni in ansoya soita kangin nilai ni kha Manipur Assembly session nei hun turani a India National Congress 10 no confidence motion move ngei antuma Birena sarkar hian thlop tu anga tok lauti achiana wangin mual pho ai chuan ti in abang de inia soi ani han soi zaw le deuta ila Biren Singh hian February ni kwa a governor nena bana lekha athelua tun thlenga Manipur mi pui te rongbol theya ka om hi choi moina ro pui takani a sarkar lai pui chunga lom thu ka soi tak mewa a hun taka malak na inrol na mason na thole Manipura cheng mitin ti ham thatna tura project sang kalpui ania wangin kalom hle ani ti in aziaka sarkar lai pui hne na an na tho thatte chunjom zel turangenin an state tana angai poimo swal te po aziak lang boka Chief Minister ani na changa ban na athelu ma February ni riat sir top ni tlai khan charter flight mangin Delhi apana Delhi a hian Union Home Minister Amit Shah nen in komin anin kom nuwa Manipura akirle nuwa aban hi athelu zuita ani Birena aban nu hian a IO turti filmai anilawa Manipur BJP MLA te chuan an party high command kuta engke ma oma
Chief Minister thar tur po an ni lam hian an ruat don ni in an han soi phot kha ani a member somruk omna Manipur MLA a hian BJP in seat somthum pasari an nei china tuna zet chuan an lungral talum lo ni inalang chile chibuai na a chwa tang khan zofa MLA te chu assembly session a hian an tel to ngai lawani hun masalama tang to khan president's rule ada mai thom an shatin Congress party te chuan du lovin assembly ti top chhun zom na emo president's rule puan ani chuan an do dal tur thu an soiloka tuna engtiang takin do dal chawang mo Congress lam shrai tu ibopi sing chuan assembly session ma in chief minister tur hi ruat fil thei reng ani a assembly lo om tur po ti sukuk lova kal thei ani zia alo soi to a president's rule apuan kan ni chuan alung chhiat thlak hle dona session voi khat chol po apoi zia asoi bok ole khati zong kha tun chuma kan puan thei chin chu niri mai sela President Draupadi Murmu chuan Manipur Governor Ajay Bala Thuron angin February ni som pathum sang ni somni pangatlai khan Manipur chu President's rule adata kumsang khazko somnga pakhata tang khan Manipur hi President's rule voi som pakhat omna ni ta a January ni kwa cholni tlai khan N Biren Singh chuan Chief Minister atanga banna atheluta Chief Minister thar tur hi Prime Minister Narendra Modi US sin lo ho huna arwat an beiseya nima sela Manipur State Assembly session an ko lo na tharuk ain areidon si a India ram dan pui bo chiat na athlen don si awangin President Draupadi Murmu chuan ati tur dik tak atita ani Article 174 Sub 1 of the Constitution State Assembly hi an nei nung beratanga tharuk atlin ma a ne nge tur ti sia kani Manipura sitting an nei nung ber chu kumsang ni somni pali August thla ni som pani kha ani a tho chan ni som thlani sang ni somni pangani kha an nei hun tur chu ani a Chief Minister berin no confidence motion aho phura wangin banna athe lu ta ni a soi a ombok ni som pathum thlani sang ni somni panga kha assembly session nei hun ani a Chief Minister thar anrat theiri silawa President's rule da anita ni Manipur Assembly session tura khan Chief Minister rin tok launa no confidence motion putlu ngei rin na alian hle a hi Biren Singh chuan sha in banna hi athelu tani in ansoya zofa BJP MLA pasari tepon an thlop to lawa abak BJP MLA pasari tengei ngei pon an thlop to lo bok President Draupadi Murmu chuan Manipur Governor Ajay Bala Thuron angin February ni som pathum sang ni somni pangatlai khan Manipur chu President's rule adata kumsang khazko somnga pakhata tang khan Manipur hi President's rule voi som pakhat omna ni ta a January ni kwa cholni tlai khan N Biren Singh chuan Chief Minister atanga banna atheluta Chief Minister thar tur hi Prime Minister Narendra Modi US sin lo ho huna arwat an beiseya nima sela Manipur State Assembly session an ko lo na tharuk ain areidon si a India ram dan pui bo chiat na athlen don si awangin President Draupadi Murmu chuan ati tur dik tak atita ani Article 174 Sub 1 of the Constitution State Assembly hi an nei nung beratanga tharuk atlin ma a ne nge tur ti sia kani Manipura sitting an nei nung ber chu kumsang ni somni pali August thla ni som pani kha ani a tho chan ni som thlani sang ni somni pangani kha an nei hun tur chu ani a Chief Minister berin no confidence motion aho phura wangin banna athe lu ta ni a soi a ombok ni som pathum thlani sang ni somni panga kha assembly session nei hun ani a Chief Minister thar anrat theiri silawa President's rule da anita ni Manipur Assembly session tura khan Chief Minister rin tok launa no confidence motion putlu ngei rin na alian hle a hi Biren Singh chuan sha in banna hi athelu tani in ansoya zofa BJP MLA pasari tepon an thlop to lawa abak BJP MLA pasari tengei ngei pon an thlop to lo po